Barcellona jilqgħu f'darhom lil Bayern Munich biż-żewġ timijiet ikunu qed ifittxu rebħa l-għanijiet diversi tagħhom fin-naħa ta' fuq u fin-naħa t'isfel ta' din il-klassifika. Minn ġewwa l-istajja ta' Valencia Antonello Bera jsellmilkom u jilqakom għall-logħba li permezz tagħha se niftħu s-sitt ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Appuntu dik bejn Barcellona u Bayern Munich. Barcellona li attwalment jinsabu t-tieni b'10 punti u ġejjin minn rebħa fortunuża ta' 1-0 il-ġimgħa l-oħra f'San Siro kontra Inter. Fil-waqt li minħabba Bayern Munich jinsabu 8 post b'5 punti u l-ġimgħa l-oħra ġabu drota mingħajr goals kontra Paris Saint-Germain. Għaldaqstant il-pressjoni qiegħda fuq il-Ġermaniżi u fuq Robert Lewandowski appuntu biex isibu il-goals li jistgħu jgħinuhom jitilgħu ftit fil-klassifika. Naraw il-players hawnhekk qegħdin jieħdu bdej xulxin qabel il-bidu ta' din il-partita. Naħa għandna konfront ukoll interessanti bejn l-scorers prinċipali li huma Messi u Lewandowski. Iżda issa ejja ħalli flimkien naraw il-formazzjonijiet. Barcellona, Ter Stegen bejn l-asti, Sergio Roberto, Piqué, Lenglet u Jordi Alba defensuri, Busquets, Arthur u De Jong il-midfielders fuq quddiem Lionel Messi, Luis Suarez u Antoine Griezmann. Formazzjoni ta' 4-3-3 kif Saint-Étienne. Bayern Munich li wkoll se rispondu bil-formazzjoni 4-3-3 kif ġej. Manuel Neuer bejn l-asti, Pavard, Boateng, Alaba u Davis fuq wara, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara u Leon Goretzka il-midfielders fil-waqt li fuq quddiem spazju għal Thomas Müller, Robert Lewandowski u Serge Gnabry. Logħba tibda hawnhekk. Barcellona mhix il-mukallimin, De Jong qassam il-Langle, Arthur, De Jong, ballun imqandel għal Lionel Messi. Sergio Roberto, Piqué, Arthur, Busquets, De Jong qassam il-Jordi Alba, u fittax tajnuna ta' Griezmann li għoda, lura l-Jordi Alba. Serja ta' passaġġi li Bayern Munich jinterrompu. Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka. Għal darba ikunu Barcellona jieħdu l-ballun f'nofs il-ground permezz ta' Antoine Griezmann. Ballun twil illi jipprova jfittix il-Messi iżda sibu difensuri Ġermaniżi, Joshua Kimmich, Alaba, Goretzka, Boateng, Thiago Alcantara, Kimmich, Thomas Müller, ballun fuq ix-xalluka Serge Gnabry, Kimmich, Gnabry, Thiago Alcantara, Lewandowski, Goretzka li qassam il-ballun lura lil Gnabry. Naraw il-plejer ta' Ġermaniż ma fittax lajnuna iżda Alphonse Davies jinqabad f'offside. Li kif qegħdin naraw offside li kien sewwa. Barcellona ikomplu hawnhekk, free kick, Piqué, Suarez, Jerome Boateng, Thiago, Davis, Kimmich, Müller, Goretzka, Pavard, il-ballun mura Lewandowski, naraw s-solzu jisibu l-Bayern Munich, Lewandowski, Thiago Alcantara, Gnabry, Bayern li jippruvaw morru għal-cross, serta passaġġu bej Davis u Gnabry. Iżda Barcellona jitfaw il-ballun fi throw-in offensiv għal Bayern Munich. Kwarta logħob ir-riżultat bħalissa għadu dak ta' xejn b'xejn. Davis, Gnabry, Davis. Sergio Roberto jitfa' fi throw-in ieħor għal Bayern Munich. Gnabry, il-cross Ter Stegen. Barcellona li jiklirjaw fi throw-in. Jikargħu il-ballun Gnabry. Davis, Kimmich, Davis, Thiago, Davis u Gnabry. Għal darbohra taraw diversi blalem fuq ix-xelluk
Komunikazzjoni kontinua appuntu bej Serge Gnabry u Alphonse Davies. Gnabry għal darbohra bil-balluna, għu jiprofa xemmer għal-cross, jiprofa l-crossja għal Lewandowski xotta Müller, gowl! Tomasz! Müller! Bayern Munich marru fil-vantaġġ fil-kamp ma' wara 16 minut tal-lob. Azzjoni mill-misbaħ min-naħa ta' Bayern Munich u Thomas Müller jiskurja l-ewwel gowl tiegħu fl-Antonello Sports Vlog FIFA 20 Challenge Tournament wara biss 19 minuta minn dan il-konfront. Thomas Müller l-iskorer għal din il-partita. U Barcellona jerġgħu jibdew. De Jong, Griezmann, De Jong, Griezmann, Alba, Busquets, Kimmich, De Jong, Suarez, naraw il-Barcellona mhux lesti jirrispondu mill-ewwel. Cross jilqa' tajjeb Manuel Neuer. Iżda l-ballun għadu fl-offensiva. Jiklerjaw iżda wkoll il-difensuri Ġermaniżi. Barcellona jieħdu l-possess f'nofs il-ground. Busquets. Lenglet. Busquets. Arthur. Arthur, Sergio Roberto. Komunikazzjoni bejn dawn iż-żewġ players, diversi one-twos. Tiki-taka li huwa famuż ħafna ma' dan it-tim Blaugrana. Huma wkoll iċ-Champions Renjanti ta' Spanja. Davies intanċetta l-ballun. Thomas Müller, Thiago, Müller, Lewandowski, Müller għal darb'oħra. Kimmich, Thiago, Davies, Davies qassam il-Gnabry. Komunikazzjoni bejn dawn it-tnejn, iżda Alphonse Davies jaħtaf il-ballun. Ter Stegen jiklirja. 33 minuta logħob Bayern Munich fil-vantaġġ ġewwa Spanja kontra l-Barcellona. Kimmich, Thiago, Kimmich, Thiago, Kimmich, Müller, Thiago, Pavard, Goretzka, dialogu bejnu u bejn Pavard. Għall-lemin, il-cross, il-ballun u għant Müller, iżda l-Barcellona jitkirjaw. Jordi Alba, Busquets, Griezmann, Busquets, Messi, Messi qassam il-Griezmann. Kontra-attak ta' Barcellona minn fuq il-naħa ta' xelluk tagħhom. Lionel Messi, Siem De Jong, Luis Suarez, De Jong. Goretzka u jieħdu għamek fawl it-tim Spanjol. Messi karga ruħu għal-free kick. Messi jilqot il-barrira u il-ballun u f'korner. Barcellona jkollhom corner ftit minuti qabel fil-ewwel taqsima naraw hekk dan il-corner isarrafx il-gowl ta' draw. Jinkarga ruħu appuntu Antoine Griezmann. Qasira l-Messi. Messi jipprova jfittex il-cross, ostakolat mid-difiża tal-Bayern Munich. 3 minuti ta' ħin miżju tal-dinfin l-ewwel taqsima. De Jong, Messi. De Jong. Messi jixxott il-ballun u barra biftit.
Lionel Messi li tista' tgħid taqta' d-doppja tal-istorja kontra Liverpool ma tantx der f'dan it-tournament. Tajjeb li wieħed jinnota. Goal kick moti minn Neuer sa fl-attant. Piqué, Arter, Griezmann. L-ewwel taqsima tispiċċa hawnhekk, Barcellona xejn, Bayern Munich wieħed ibqgħu magħna wara riklami ikollna it-tim taqsima. Soddisfa il mio desiderio di purezza, così bianca, così fresca, sai la menta! La più buona, la più fresca, sai la menta! Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro della vita, di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere, questa Milano da bere. Naħba lura għat-tieni taqsima tal-partita Barcellona Bayern Munich li ħatiftaħ is-sitt ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament flimkien miegħi Antonello Vela. Bayern Munich illi qegħdin bil-possess tal-ballun permezz ta' Joshua Kimmich. Għall-iskorer tal-partita Thomas Müller, Goretzka, Pavard, Müller, imur għal-cross. Il-ballun ma jisib abda player, iżda jisib il-gnabri fuq il-naħa l-oħra. Cross ieħor, Müller, bil-ballun Pavard, Goretzka, ballun fil-difensur ta' Barcellona, Griezmann, Barcellona l-ġimgħa d-dieħla jiltaqgħu kontra il-cross hawnhekk. Kont qegħdin ngħidulkom Barcellona l-ġimgħa d-dieħla nhar is-Sibt 2 ta' Mejju fis-sija u nofs jilagħbu kontra Paris Saint-Germain. Min-naħa l-oħra għal Bayern Munich il-konfront tas-Sibt 2 ta' Mejju fl-erba' bħalissa ġimgħa jiġifieri kontra Milan ġewwa Berlin. Messi, Sergio Roberto Messi, Arter, attenzjoni na Arter se rridix li jagħmel, ma rridix li jagħmel u d-difensuri ta' Bayern Munich li issa jprovaw tellgħu inizjattiva oħra. Kimmich, Goretzka, Thiago, Davis, Alaba, Davis, Thiago, Kimmich, Lewandowski, Kimmich, Müller, Thiago, offside u għanna l-ewwel sostituzzjoni għal żewġ timijiet. Għal Barcellona Arturo Vidal jidħol f'nofs il-ground minn flok Arter, il-midfielder Brażiljan, fil-waqt li Kingsley Coman jieħu post Thomas Müller għat-tim ta' Bayern Munich. 60 minuta logħob Bayern Munich fil-vantaġġ b'skor ta' 1-0. Messi, Busquets, Lenglet, De Jong, Busquets. Sostituzzjoni ftit kurjuża mill-coach ta' Bayern Munich iżda jista' jkun li qed jipprova jaħseb options oħrajn li wkoll jistgħu jkunu ftit defensivi għalkemm għadu ftit minn biex jiddefendi. Ter Stegen, anzi Neuer tajjar il-ballon u jieħdu Coman, Goretzka, Coman, Lewandowski, Goretzka, Lewandowski. Ikompli dialogu bejn żewġ pers attenzjoni Lewandowski li jinsab waħdu. Jipprova jmur għal-cross iżda isib il-ballon barra u Barcellona jieħdu goal kick.
Ter Stegen, Messi, Griezmann, Goretzka, Kimmich, Lewandowski, Kimmich, Kimmich għal darbohra, Thiago, Gnabry wahdu, attenzjoni, il-ballun jirġa jispiċċa fidej Ter Stegen. Għal darbohra Bayern il-ballun permezz ta' Joshua Kimmich. Kimmich jipprova jmur għal-cross, jiklirjaw il-players ta' Barcellona, Griezmann bil-ballun, Alba, Barcellona li qed jirriskjaw li jispiċċaw din il-ġurnata saħan sitra 6 punti wara l-mexxejja Juventus jekk il-Bianconeri għadha jilqu kontra Real Madrid. Dan huwa riżultat ċertament jiffavorixxi lit-tim ta' Cristiano Ronaldo. Tajjeb ngħidu. Attenzjoni Vidal barra! Sostituzzjoni oħra l-Bayern Munich jidħol Corentin Tolisso u jieħu post Thiago Alcantara, hekk kif Messi jagħti dal-korner għal-Barcellona. Miklirja Neuer. Barcellona li qegħdin jippruvaw jafsu għad-dru iżda l-ballun jgħid il-players ta' Bayern Munich. Tajru barra u blawgrana jihdu trovi. Barcellona jgħamlu sostituzzjoni oħra, Ansu Fati jgħu post De Jong. Ansu Fati li ma tantx għandu memorji sbieħmu għal-partitarji interesti. Għal-fatt li nkun skurja dak il-gol deċiżiv f'Diċembru li għaddal għalana mill-Ewropa, u Ansu Fati mill-ewwel kun jinvolduhom dak il-cross iżda il-Bayern Munich jiklirjaw. Tolisso, Lewandowski, Joshua Kimmich, Tolisso, Coman, Kimmich, għal darbohra, Lewandowski, bieċansi kun perikolus, iżda Gnabry jitfa barra, 83 minuta l-għobu, Bayern Munich jibqaw wieħed xejn minn fuq kontra Barcellona, Bayern Munich jagħmlu sostituzzjoni oħra, Misans illi jieħu post Goretzka, Vidal, Ansu Fati, Jordi Alba, Vidal, Ansu Fati, ballun twila l-Griezmann. Griezmann kufan għal-cross, jarġa miklirja u Bayern. Busquets, Ansu Fati, anzi, Coman, Pavard, Cuisance, Pavard. Żewġ minuti ta' ħemmiżjut għal din l-partita. Coman wara l-cross isib mill-Engle. Bayern li jippruvaw ukoll il-ballun ta' 2-2 iżda l-logħba tispiċċa hawnhekk. Bayern Munich jieħu 1-2 kontra Barcellona ġewwa Spanja. L-appuntament tagħna magħkom huwa għal-lejla fit-8:30 fejn se jkollna l-partita Milan-Manchester United. Dak kollox minn naħa tiegħi Antonello Grela jtikom il-komplement tal-ġurnata tajba, komplu segwu il-programmi li qed ikollna fuq il-paġni ta' Antonello Sports Vlog.